Bruni YouTube channel bo na ye to nai no joto mam pata ko ko ya video share to nai ro skang ter ka pon ka chang ya payo ake tinin no ka sa kol pe chi sama na member tal bo session ni bo si kol pe prima wo tinin ro joto no sa ek tari chomo kal ma ke bo se tas kalio chung joto si pa ye to ngo bet thak ye social media o pon viral lo ha lai thanai no ka sal chi do ma January tal bo session ni bo si kol pe prima wo Central Government, Mizoram Government, Tripura Government, aketini bru representative ro bai kiye agreement sign khelayo Tripura wo resettlement wa nemam ba pandawo ake abodu yo no je agreement khemoni mote wo Tripura wo district ke thongke bri nim sinyo no resettlement ngai ha himba resettlement pai pore wo singke ta wo panchayat tame nemani moni kaut ma wo uchi so phai le phe ha ake bo panchayat memam ba pandawo 13 location ke chik thamo je chin bru resettlement ong thanai aboro tuidul tuithe tune hokro ropono chini bru resettlement jaga wo je panchayat changmon jora wole panchayat rian mamba pandawo brongno chuno jai khere nung thau ye bar state government pono reha TTADC pono reha ake central government pono reha himbari potini krungye TTADC won jiyo singke bru resettlement location jaga wo po je panchayat changmon jora wole brongno rini ong thau mama lekha state government wo soya khongye to ta kurong maro paro arimba pandawo miawo ke chungphaye salepe ha bos TTADC ni hogra robai ake TTADC ni ke ha founder po no ha ke ha hogra ther kung to nai chini brom nang sarprodiet kisur manikyo debonma bumbai salepe ha ake tining endoka salji samawo singke chung Pradit Chungbai, Sir Pradit Chungbai, ake Chungbai ke thang sing no state government no thangi proposal ADCO chinyo toinang ye state government no chungle khare lai nai abule khare male bre sike 13 location ni sinyo po bro no po panchayat jai khe ri ni ongthok mama chungle khapte nang yer lai nai judi se panchayat judi chungmai ya ha sike bo seat bai wat ma chu barong mole seat pholaya wat pholaya chungle mam ke chin thio nai ne sike geographical map de pona sike chungkawo chin compare area se ake as part the government no mo pona sike panchayat manage sike population 2500 above ro ani nawo abo po chin le okay se borowo mahapo delimitation kheto nai maha problem kri ro chunglo ha jai ke ka ye map ban okha ye chu hoi pai mo himba tining krung ye TTADC headquarter chingyo bro no panchayat khere ne uthok bumale khale sofia state government wala ari himpo ward by seat mahale barawriye ready existing panchayat to ne mano momang choke so ye tomba ye takurang pura maro pharo tiniyo pochung borowo salai nai salai panchayat state government bai thangka ile khare le dima panda chung khai tongo akaba mangtha ye Anando Bazar chi 30 km hakcha sawo Sogopur rao Jaimoni rao ake abodi ke parak bang matini kruye lama paya karen kruy school kruy hospital kruy ake yak khai kruy ke tibai me yang ye to ne ma romba panda pa saha 20 December wo singke bubag rabo jaga wo pathangi visit khenai brani joto so mai marma thu marma tungi po thu yang tomon ba panda wo bung jai ke yer ra ye joto bungya chawo abo bung boya chapu tongsine roke sports potong ke chini bram nang sarba boranjan riang em tongo ake chini madam Nandita Deparma riang bo phono tongsiyo buke MLS browni biskang bai nai siparani youth TMP ni ungye khasnang parani youth TMP ni ungye asa parani youth TMP ro ungye bojo tosu tongne mani biskang bo bada promise kewo abo jaga area wang thangi visit khenai je bram nang mo mang pura khenai nang ke je japo brong ba pandawo sajora khokchi mo tong koi bai thomai phang nang nai ye bo phono ya chau khak changa tini news no bosun jora ha sikte tra biskang wang bu channel no update ke je pno khenai khak changa